Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay man ibasa ti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 24. Di ka agsasao iti saan apudno. Di ka agululbod, kan liklikam dagiti makaalilaw asao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pasangat ti dalan. Masaduta ka magna. Ammo kon ti aramidak. Nakainalaka ka din rin eh. Ituloy taman ti samang at iti dalan. Anay ko. Ha? Nasakit na ti dyan ko, Aldo. Anay. Kasano daytan? Datapay mo dito pagsang at adalan. Anay. Nagsakit na talaga ti dyan ko, Aldo. Tulungan na ka. Hindi iti aramide. Talaga ka di mong kabayalan. Tauban ka langin rin eh. Uwan. Nasaysayat na uban na ko, Naldo. Ngamin, talaga nasakit ti dyan ko. Sige. Dagsan ka ba? Sige. Sumangatan, Aldo. Hadatan dito'y patad. Kumusta ang tiriknam? Yes! Ha? Thank you, Aldo! Kung kunaklangan ang sakit ti tiyan ko. Linuko naklagay ma. Aguray ka man. Op, tumaraya kon! Hoy! Aguray ka! Addan tumot aldaw na kanyak. Ne, apay, Aldo. Niinsan rin niya. Na may sanak manen nanang. Apay manen aya. Di mat nagkuyog kayo ang nagapo i-reunion tayo. Una, ang imidyada kamin itisang at adalan. Nagpaubba kanyak. Masurunak. Nabanugak. Taapay mat ngamin nga intulok mo. Kuna na ngamin ang nasakit ti tiyan na. Idi nakatapaw kamin. Nagkatawa. Sa nagtaray. Saan mo't gayam apod no nasakit ti tiyan na. Isuan masurunak. Ay na anak ko. Unay kayo aya adwa. Ala pasensya amon ti kasinsin mo. Nanang. Di ka agibalbalas. Tama di dayta. Amangan no sa bali ti pagturungan na. Oo, nanang. Nagmayat gam ti kasje, Lola. Anya kan aya. Di mo lakit sardengan ni Aldo. Sa nabali, Napigsamay. Saan mo nga ulitin ti kasjay? Amang ano maumakan ka kat kabilan na ka. Saan, Lola? Naanos ni Insan Aldo? Nagbasit ka. Sakit nakutong ka. Iso nga awan ti baal mo kan kuana. Iso nga roda nagpaubakan ko na, Lola. Tanabiskad ti pamagina. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Kumusta kan nga, Insan Aldo? Apay ngay may ka. Di mo't kasangay mo ita. Anya ti saganam ngay. Cake lang. Anya? Kay klaeng? Wen. Ni Aldo mat. Nakapurpurmal ka kasarsarita. Apay, nasakit pa lang tinaga mo kanyak. Ha? Pista ka din, Insan. Peace. Sige. Peace, no peace. Ngam di mo tun ulitin pa ya. Wenen. Insan, mangparti ka mata iti oray patulaang. Tamayak mat makipangan. Cake labas iti saganak insan. Para lang kada kami kaninanang. Kas panang lagip ko iti aldaw anak kaya nakak. Nagapwa manong rin eh. Di tabalay da, Insan Aldo. Birthday na itangal daw. Aya? Anyangay ka no ti sagana na. Mangparti ka no iti may sa ababoy. Oh? Nagsaor mo tan. Di na pa bitar kada kami. Imbaga na kanyak. Imbitado kayo kano akaadalan na, Susan. Kasta aya? Alaman nga rod. Inakto dagasan ni Mario. Tamapan kami. Ni insan mo. Ayan nan ngay, Aldo. Nagawi din ha. Anya ti ginagaran na dito eh. Di na magnalangan niya ti saganak. Kat? Imbagak a cake. Nagawi din. Ti amo na siguro kat ado ti saganam. Ala, irwar mo nga ro den J-cake mo, takanintan. Ha? Nanang, ada tao. Mabit lang tayo nakilo ka tiri daw, ah. Sige.
Happy birthday, Aldo! Ah, Oh, ato iti makan a regalo mikan ka. Agduduma ti kargana dayta. ay na. Agyaman na ka. Ala, umay kayo. Umunag kayo. Agis tambayak man langan dito istor. Kunaklakit din no, dasagana ni Aldo. Awan mo't gayam. Kay klang ka no. Nasaya at ta nakita ka dito, Manong Rene. Oh, apa isusan? Kunam kanyak ngagparti ni Aldo iti baboy. Saan mo't gayam apudno? Di ka man nagsasaw iti sana pudno. Mangilawlawan ka. Napanan dagiti kaadalam, anak ko. Talaga amarwan ni insan rin niya. Ulbud at talaga. Ay, naimbaglakit din taad da dya upa amanok at tarakan ko. Una, kasanungay no awan. Di na ibabae na kaon. Jak amo iti daya kasinsin mo. Ang ti makunak, di mo tultuladan Liklikam dagiti makaalilaw asa una. Tapno di ka mairubo, anak ko. Kastamot ter aramidot nanang. Di nakmot sardangan ngamin. Inton maminsan nga adda ibagana, giyon patpat yun. Day tati ibagam to kadagiti kakadwayo. Maruwam day di arin Una nang. Iso ti ibagak kadasusan. Ah, apay pinayaban nak insan Aldo. Di ka man agsasaw iti sana pudno, Rene. Apay kastamot ti bagbagam. Kat no imbagam kadasusan nga adda may sa baboy aparcheck. Kat imbitado na nga umay. Isong imayda. Kung kunaklang mo't day jay, namati dagit din. Uy, gagaram kit dia. Agrason ka pa'y laang. Ah, di ka nga rod agong ito na. Daytan tumot ngamin ugalim. Nagalas. Uray kumamot no babawi ang madagos. Ang saan mat. Sorry nga rodan insan. Peace. Di tala ka na yung tibagam kanyak. Ngam di ka agbalbaliw. Agyaman ka tanaanos kan ka ni Aldo, Rene. Lola, Nagkuna ngamin, amapan mo ibaga nga agparti ni Aldo iti baboy. angaw ko lang day jay, Lola. Ay, tila aramidem kan ni Aldo. Mangibabain kamutan. Anya mang ibabayin mat. Saan agaputan na anos jay tao? Kat ababuswam. Inton kuan na. Di na kanto pagan anon. Naimbag nga oras mo, Aldo. Ay, si Kamat Gaya Manong Mario. Wen, ni nanang mo, Kwa Manong. Adda na panan na. Apay ka di. umay kayo kumaawisen. Agkalay sa akon. Dumaray kayo, ha? Mga asawa kan Manong Mario? Wen, isong ibagam kun insan mo rin Tumay kayo. Talaga? Wen, di kaya agdanag, talibre ti pamasahe tayo amapan ijay. Sige, ibagak to kaninsan rin Kasayatan day ta. Tapno yung kay tumot makisala ka dagiti pabalasang iti dayja a lugar. Aldo, sa anak amakadar ay iti kalay sa damaryo. Kasta ka din, anang? Wen, da kayo laangan ti mapan. Itad mo to laangan ti regalo. Sige na, nang. Da kami nga ruti mapan. Urayak nga rodan ni insan rin Oh, Manong Rene, nalpas na ka din anangan? Saan pa'y Susan? Agiwarwaras dan iti makan. Mapan kamot makipilan Ninsan Aldo, nakitam ka di? Wan, adda ijay. Mangmanganda. Apay ka di. Yung ka manayaban. Ibagam nga umay dito ayan ko inton malpasamangan. Tada ibagak. O sige, ibagak day takan kwa na, Manong. Kaya't ko nga minang ti agawid. At pakadwa ko makini Aldo. Apay, di mo kaya ti makisala inton malam? Adamot ka no sala. Sana ka na sa mamakisala. Anya? Basta ibagam kini Aldo. Umay dito ayan ko inton malpasamangan Mapan kamot ngamin makipilan Sana kasta nga dumdumog kalat taditan. Wala. Gagid din mangan. Tabagam ni Aldo nga umay dito inton madamdama. Kablawan ka, Manong Mario. Agyaman na Aldo, ha? Kastamot iti regalong intad mo. Awan anya man na, Manong. Oh, di kaya gaw awit adagos, ha? Makisala kayo pa inton madamdama. Sana bale. Talas 8 mo't iti rabi iti maudi a jeep na agkapo ditoy.
Nagsubli dyan lugar tayo. Uy na. Nagsakan tayo ti Kalaysa, Manong Mario. Manong Aldo! Manong! Ah, apay Susan? Mapan ka kano iti ayan ni Manong Rene. Ada ibagana. Ah, sige Manong Mario. O sige, tayo ko na ka. Di kaya gawawid na dagos, Aldo. Susan. Di kagdanag, Manong Mario. Urayan mi amalpas ti sala. Apay rin eh. Nasakit ti tiyan ko, Aldo. Anya? Amang anuan niya mananday ta. Talaga nasakit ti tiyan ko, insan. Anay, nasakit na talaga. Agsakit ti tiyan mo? Wan, Aldo. Kaduan na ko mga gawid. Ang mga nonya ti mapasama kanya kiti dalan. Nagsasawa ka itipod mo, ano saan? Pudno ti bagbagak. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Tulungan na ko, ma. Oh, amok. Kun kunam lang mananday ta insan. Kayat nak lang alukwen. Isa sardengan nak man. Pangasim, Aldo. Talaga nasakit ti tiyan ko. Tulungan na ko, ma. No di mo kayat ti makisala. Umuna kan iji unag ti jeep taing kamaturog. Di nak man ikasta-kasta insan. Marwam kan iti kasta nga aramid mo ah. Nakman kit di ti salunan. Tay nak makisala. Itay pa anang rugi ti sala. Manong Aldo! Papanam! Ay, si Kamad Gam Susan. Mabalin ka di ang mapantag sala. Umikan? Ha? Mapantag sala ko na? Wen, enjoyin tayo ti kalay sa damanong Mario. Ala, umay kakit di. Mapan mo asikaso ni Manong Rene. Tapay man. Ar-ari bungbungan da ijay. Nasakit ka no ti tiyan na. Anya? Umay ka! Ipantayo langan ito ospital. Diyos ko. Anya da ito na mapaspasama kanya. Matayak samatan dito eh. Di mo tanumay ni Aldo. Tulungan na, Diyos ko. Apay, anya ti mapaspasama kang kainsan. Agyaman nagdadakan, Aldo. Ipan na ko may di ospital. Apay ngay, pagtirtiritir ka matan iti sakit. Wan, talaga na sakit ti tiyan ko. Pasensya ka no di kayong kaskaso itay. Ti amok ngamin, kat manglukluko ka manan. Kasta ngamin ti aramid mo iti. Pakawanin na ko, Aldo. Ikarik. Diyan kon ulitan dagiti naramid ko kin ka. O sige nga Rod, ipanta ka na di ospital. Saan anasayaan ti agululbod taamangan no dumteng ti gundaway nga awan to ti mamatikan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kata kayo amin.